Dragi baštovani, krastavci se nikad ne razbolijevaju. Koristim ovo već 50 godina. Rađaju na tone voća i ponovo će biti zeleno do oktobra. Dragi prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. A prije nego krenemo sa videom, lajkujte ovaj video kako bi ga vidjeli i drugi baštovani kojima je potreban. Potrebno nam je hljeb, 1 šnita, 1 kašika sjemenki i kima, zobene pahuljice 1 kašika, voda 2 litre. Potopite i ostavite da odstoji 4 sata. Procijedite i razblažite u 1 litru tako da ukupno dobijemo 3 litre rastvora. Razblažite 2 šolje u 5 litara vode i sipajte 300 ml ispod korijena 1 put u 14 dana. Dragi baštovani, ukoliko vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga i podijelite ga sa drugim baštovanima na društvenim mrežama. Ostavite nam srce u komentaru. Hvala vam na tome.